Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna minhum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kiai Haji Taib Sapareng, dan pada hari ini walaupun beliau sebentar dengan kita di sini, karena yang memberikan ceramah kita pada hari ini Bapak Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Tadi saya teleponlah beliau, kemarin beliau memberikan ceramah di IKM. Jadi saya bilang Buraban, Pak, walaupun hanya 10 menit, insya Allah Bapak harus hadir di tempat saya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan Pak nampaknya senang harus dari Bapak sambil menunggu Bapak Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Marilah kita sedikit banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Taib Sapareng pimpinan Pondok Pesantren beliau ini memang di desa kecil. Namun skala beliau setahu saya, beliau ini sudah keliling Sumatera Barat, udah keliling Jawa Timur, udah keliling Jakarta. Alhamdulillah beliau ini sahabat lama saya. Kami ketemu kemarin di KM dengan tidak sengaja dan saya keluar di mata bisa bertemu dengan beliau. Jadi Pak Sapareng ini juga sekarang akan memberikan ceramah di Masjid Sungai Jalan, Pak ya. Alhamdulillah dia hanya kesini hanya silaturahmi sebentar, menghargai saya, bangga Bapak saya. Kehadiran Bapak, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Dudut yang telah berkomunikasi langsung dengan Pak Haji Sapareng. Alhamdulillah walaupun sebentar, kangen kita kepada beliau cukup merupakan hal yang sangat kami banggakan. Semoga rumah makan Campago dengan harinya, dengan hatinya Pak Sapareng ini akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Demi Allah kata Rasulullah, sungguh orang yang telah meninggal itu yasma'u qur'ani ahli musyayyi'in lak hina yusarfu an.
dia mendengar telapak kaki orang yang melintas di atas kuburannya. Yasma'u Qur'ani al-Musyajji'in. Ketika Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, perlukah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ini? Bukankah mereka telah meninggal? Kata Rasulullah, demi Allah jangankan doa yang kalian kirimkan, bahkan telapak kaki kalian yang melintas di atas kuburannya, ketika kalian mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar inahnu antum salafuna inna insyaallahu bikum lahiqun, kata Rasulullah, sungguh mayat itu telinganya lebih tajam daripada kalian yang masih hidup, kata Rasulullah. Maka bersama-sama kita mendoakan, bila mana pelepah kurma diharapkan bisa mendoakan orang yang telah meninggal, bagaimana mungkin doa orang yang hidup tak sampai kepada mereka. Bahkan kata Al-Quran mengabarkan, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita diajarkan Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina, ampuni dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami, seluruh orang tua kita yang telah pulang menghadap Allah. Ala hadhihi niyah وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وقرابته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا من اخوانهم من الانبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والملائكه المقربين الانبياء كرامات وعلي وعلى بقيه اسلمكم ولمشايخ مشايخكم ولاهلي ولاهلكم ولاخواتي ولامواتكم ولمن اجتمعنا هنا بسببه ونرضى الا بشفاعه رسول الله بنيه القبول بركه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصا الى حاجه نورين بنت احمد بن حجر الرسياني بنت امام نصر وخصوصا الى حاجه بجند عثمان بن احمد امينه بنت جهاني وعلى ما نوى وما نوى به سلفنا الصالح والرضا الا بشفاعه رسول الله بسر اسرار الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فانتركوا يا هلا المثاني فهزار اليوم لغرات والسبيء بجبال فقام في الحسن تفاعل. Sekaligus dikaitkan dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya ada dua sejarah yang harus kita angkat ke permukaan. Sejarah yang pertama adalah sejarah mengapa
Maulid Nabi diperingati. Dan sejarah yang kedua adalah sejarah kelahiran dan kehadiran serta perjuangan Rasulullah SAW pada masa 1400 tahun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Seharum bunga yang Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Selamat Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Tul Aulia, Syailillah, Syailillah, Syailillah.